Mokga wa DA o re mopresidente Ramaphosa o lokela ho phatlalatsa dintlha kaofela mabapi le mohlodi wa tjhelete eo menyenyetsi e reng e utswitse polasing ya hae. Lena ke lona lebaka le etsang hore DA e batle ho buisana le FBI hore e fuputse taba ena. I've written to the United States Federal Bureau of Investigation, the FBI, to request that they investigate allegations of possible money laundering by the President. Specifically, we've requested that the FBI considers investigating the source of the funds and whether the money was brought into South Africa legitimately and declared to the appropriate authorities. DA e re la diqoso tsena di hlahletswe ke motho eo ba mo hlalosang a belaetsa. Sena ha se bolele hore mopresidente a ka se jariswe boikarabelo. President Cyril Ramaphosa is a better option for president than Jacob Zuma or Didi Mabuza, and that this scandal was exposed by a character as dubious as Arthur Fraser does not exonerate Ramaphosa from having to face the South African people. Mehato ena e latela ka morao hore molaodi wa mehleng wa lekala la Mawutlwela a Fraser a hlahlele diqoso tsa bonokwane kgahlanong le mopresidente Ramaphosa. We should present ourselves.